IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Addan iti committee level iti Kongreso ti Lungalong a Pannakasukat ti Nagan ti Mariano Marcos State University ang mapagbalin a Ferdinand E. Marcos State University. Segun kani Congressman Angelo Marcos Baharba iti 2nd Congressional Office ti sangagasot a 35 state colleges kan universities saan nga imanamong ni Apula kaay wenno ni dati a presidente ang mainagan kanya na dagiti pagadalan. This is hopefully they would agree to change the name of Mariano Marcos State University to Ferdinand Mmsu. Yes. Kasi the late President Ferdinand Sr. built about 135 state colleges and universities na hindi siya pumayag habang buhay siya na ilagay sa pangalan niya. Ayaw niya nun. I think isa Ilocano. So, from Mmsu to what particular? Ferdinand. Mmsu. State Pumayag sila. I think yung mga batang pumapayag. Pero yung mga hindi. The old guards. Pero okay lang. Napag-usapan naman yan. So, may palagi Pannakailungalong ti House Bill number 2407 itinapalpalaba sa tawon gaputa kalikagom na ni Congressman Barba ang isubli ti dayaw kon legasiya ni Apo Marcos. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.